Hi ma'am, ngasi akoi na lokhat chadu riba topic ase koi ki geography gi previous year question class 10 gi ni koi gi na topic ma lokhat chare masi ki video jo naina duri se topic to the explain any five factors that have led to the localization of jute industry in and around Hugli river gi Hugli gi akoi basing da ko jute industry sing se leiba gi maram se manga piu Bagi maram kari kino, hai piu, hai kita makta. Question se hang mani, question se koi hoji ki topic sida nahi na duri se. Adun koi ki answer se like tasu miyawi ko like they are wasu khara na khang bayawi khang da basawi khang da basingi kari khang basingi loboi na sukselaga ina kar ai khang basingi je share tau jabani. Ado han madam makta da answer mak se hek pai ding ai mawai na koi ki jut content se kamaina tawi jut ki layak phamgi wari se kamaina tawi ha pot che hana tang khangmina si khang matung da question answer se dum pai thasi an ahan makta da koi ki question si ki ek pirak matam da keyword sing se kari kari no question sina pini se kari maram no keyword hai patare kak na point se kari no iduri se kari no ha pot che hana khang darkar oi na khang darkar oi matam se da ahan da koi lo khatli se factor manga piu factor kari factor jute industry se gi factor jute industry kari factor Hugli gi akoi bela lai bagi duna ponji Hugli Basin se lai bagi maram manga se jute industry gi se piu sine ba aduna han mamakta da koi lai na de se Hugli se kai lai no sine Hugli se koi gi diagram se ure kaino masi West Bengal la sien batorian ni na si gi river se da lai re se le ma se Bay of Bengal la ta gi doine sigi sing se la Bay of Bengal ta ni hai ba sigi akoi ba sing da jute industry sing se lai duri ne ba question sin hai je adu kari ki no hai ba pot se ne akoi hoji nei na duri sina koi ki nei na duri se na akoi gi diagram se da ure akoi ba sing da West Bengal je kai da lai ba no West Bengal se akoi gi eastern side da lai ni eastern side ta na akoi ba sing se Bihar Jharkhand ko Chhattisgarh Odisha da gi Bangladesh ate gi ti Arunachal Pradesh sumaina lai ma ya ko ban na bring state masum country sing sida hai ba lai ba sing sida ma se jute industry swai da ne ba lai do ri se adu di akoi jute industry se kari no ha ba khamba mathau darkar oi ko na jute industry se khangna bai dam ta han ba da koi jute se labor sing to ko kak pa horame ka ame ma je pambi pambi se ma maku se koi na lauraga maku se lauraga maku sing sina bag sa bani khangde sutli zu ura mani da ge koi sa bag carry bag kang tholai ba hojik ti plastic su thinga bani na carry bag kang tholai si se sa duri bani aduga masi se saraga koi dei phangi bane ba kai dagi ayam bana Kolkata West Bengal dagi laaga koi si sin nai ne ana hai ba mafam sing si dagi purak turi ne si gi star pham gi haurak pham ji hana mutang ingminasi haurak pham ji han ba mukta da moi se amana labor sing sina tha ding ni tapet chor up idea do khaklem ge in depth ji manung hana khang tin badate na magi haurak pham de tharani thara matung sida labor sing sina kap turi bani kakani kakga mo si punsil laga thamani ba punsil laga thamaga isingdam lupani khangde isingda chemical lupani khangde masi lup chindini kai da makta mai maku si lokthok no bagi da makta isingda lup turi ne ba lupaga loyaga hoji diagram da uri se khoktok tuini ba khoktoga mai maku sing se khokto ni khoktoga mosi punsil laga kanghalaga thamni ne ba mathangi diagram se da punsil laga thamma bo pot se koina ke dorani season na bagi da makta topa mafam sing da finish product se season na bai da makta thagi duri bane ba nupa phamaga lai se aduna thab gi haiba processing sida mi se adu kimati gam changi ko jute ke saba sida ana jute industry sida tauge haira kadi gam darkar oi basing se han mata mafam thaiba mafam se changda adi pambi sigi haubam mafam se changi thariba mafam se fertile oi bani ni khangde magi favorable soil se darkar lai adi singda akang mafam da tharu ba ya banati kari damakta yadribano masi ka matung da ising da lupam darkar oi ko ising ha ba pot se magi di am maru oi jut sida
ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯕꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯨ ꯈꯣꯛꯄꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗ ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯌꯔꯦꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯖꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯌꯔꯦꯁ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯨꯒ꯭ꯂꯤ ꯕꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯠ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯖꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯖꯨꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯨꯠꯁꯦ पुथोरब जुट से इंडस्ट्री ताना पुबनी खंगे मफम अमदा पुरक्पा मतमदे कई चंगी ट्रांसपोर्टेशन चंगी को ट्रांसपोर्ट रेल न ओइबे याय बस न ओइबे याय रोडवे न ओइबे याय और एयर दा ओइबे याय और वाटरवे इसिंग लंबी दा चटपे माने पुनब होनब मतमदा ट्रांसपोर्ट चंगी दा सिगी पोट से हंथनबई दमकता जुट हौरिबा एरिया समना हारगा हुगली एरिया सिने लैरिबनेबा पॉइंट नंबर 1 यारे को मनाक तो नक लेदी हंथरनी ट्रांसपोर्ट हंथरगदी प्रॉफिट तो पास होइरनी प्रॉफिट तो पास होइबा हाइसे अखोगी एनी इंडस्ट्री में लिंखतपनी खंगे अखोगी बिजनेस तौब बतम द कई जंगी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंडिचर से लो होइरगा प्रॉफिट सिना मैक्सिमम ने पुतोक्तोइसे सी concept ani ko moina yengi base laigi haga manak lek puduta transport che hanthanawi damukta ya to laisile industry do number 1 point okay oye number 2 ample water for rating the jute ising masagi jute to masagi diagram da utkhre ko adi jute se ising leiba mafam da hawdui ne ising leiba mafam da targa di yaroi drive ne ba maram ising se lukpa matam da ma se maku pumani pumpa da maku setok ni ne ba इसिंग द यादिने बा अदि इसिंग सिदि होंबनिना रिवर मया द ओइबनिना इसिंग से लुक तिने बा अदुना हाइबे रिवर मया से लइबो गदि इंडस्ट्री सिंग से खरा पैसा चंग चंग दना थबक से पांगथोक प यादिने बा अदि दमक्तनि एम्पल वाटर फॉर रेटिंग द जुट हाइसे इसिंग से फंगबा जुट सिंग से मसा से पोपथोक नबगी खोकथोक नबगी को अदि चिप लेबर पॉइंट ओम सुबद चिप लेबर हाइबा चिप लेबर हाइसे करिनो कमाय तो रिलेटेड लाइनो कोई जुट हेक थाबदगी को कपदगी सही इसिंग लुपदगी मकु खोपदगी योनब पुथोक पुजित तौबदगी मेचिना लोइसिन बयादमिना लेबर संगेबा लेबर से काय दैनो फंगी से कोई डेंसलेट पॉपुलेटेड एरिया सिंग सिदगी समना यूपी बिहार झारखंड सिदगी चिप लेबर सिंग से फंगेबदगी बन बांग्लादेश दगी बो चंगागा को हाइबा सिंग सिदा पैसा से पीदुनी पीरगा थबक से तोहंदुइने अदो मैक्सिमम द मोगी प्रॉफिट से लौब ngami हाइबगी दगी सुबह पॉइंट दा खोगी inexpensive water transport with a good network of roadway and railway हाइसिना करी नो हागा अखोगी ngसागी पुथोरैबा पोछक से खोई खुजिक लैरे इंडस्ट्री सिदा लोइना पुथोए लोयरबा मतुंग सिदा कैदवी खोई पोछ लोइना पुथोए लोयरबा मतुंग सिदा खोगी कस्टमर खोई दरकार लैबा मी द थुंगहनदुइनेबा थुंगहनबा मतमदुदा कई चंगे ट्रांसपोर्ट की वे चंगनी को हाइबा सिंगसे कमाइना पी हुगली रिवर लैबदिना मदुगी वे द इसिंग लंबी दु पुथोरागा कोई पोर्टा दि आउटसाइड द एक्सपोर्ट तौगे हारगा दि अतोप कंट्री सिंग द मिडल ईस्ट दबो और यूएसए दबो और एनी एरिया कंट्री सिंग से तौगे हारगा दि वाटर वे सिदा पूरा चखिदिनेबा सिंग समुद्रगी सिदा बे बेंगाल सिदा थ्रू द न पुबा मतम सिदा इसिंगी लंबी से लैरबनिना लो कॉस्ट पुबा यारे बल्क की ओइदा कोई हुजी चौचौबा शिप सिंग सिदा पुरगा चलीजे
sumaina adugi facilities laiba maramdi isingi lambi mayada oirabani Hugli river dagi pudaraga Bay of Bengal dagi tanda puraga dum chakhidorineba sigi kudong sabu phangba dagi mari subada masagi haiba export tawnabai damakta kogi so ba big ports sing ko dang bam jing daka lai na do haiba deep sea ports sing se mana da laire West Bengal da aduna do dagi puraga dum chakhiba yani aduna haiba sing se oina oithukna bai damakta kari muk changi paisa changi ko haiding ngasagi labor paisa changi thabda paisa changi dagi di sing lupa dagi semba saba dagi quality laiba ports oina bai damakta paisa mayam changi paisa ama se kanada pi haiba tamda Kolkata government senthang sing pi banking sing sina insurance ki through the nikhang de loan ki through the nikhang de hadi financially support pi ba sigi poaching je oithoi ba support pi ba maram ba si maram gi damakta koina jute industry sing sibu Hugli ki river da lai ba gi factor se maram oi haina sumaina larik sida thami thamsu thamani an ayam ba mak da koi any industry ma darka lai ge lingkhat pa darka lai hai ba oiragadi kai changi magi factor sing samna hani sugar industry bu oro coffee industry bu oro any industry darka lingkhat pa matam da my factory kai ai na lingkhat turi base minimum cost ta maximum of thokpa ngam gara haibagi hana khanna nei nabam darkar oina haiba pot se si sing sida pi heba adui da mak ne khoi jute industry sing sibu kanoda ligi akoi ba sing ta thambi base sumain hai masigi topics ni loselage matang lak topic sing sida mu nen punna taminarasi masigi di bye bye